welcome kasi na mamin data ko kakabsat. Okay, so usa kasi na ikanta para data ko amin. Nga before that, special thanks Ma'am Agnes Dapiawon for requesting this tutorial. And of course, salamat kasi na amin nanda kayo karkarosin patulay pa ng support tayo sina YouTube channel tako. Okay, so numayli ako kakabsat ka 3 times din na intro na ngam uray 1 time lang di iyat ako tabakan patagayan duando ngam no sin original na 3 times. Okay, so kama na di kakabsat din verse 1 na and same mo lang record progression na no amikiyos in verse 2. Kasi try tako ba rin chorus na. Pansin na mo pagkakilayad ko hindi ang tanan ang amo ng puso sikasan gasat ko Adiya mayibkas na layad ko. Okay, so sito abo din chorus na and then last verse. Adiya mayibkas na layad ko mawasan na kabay mo mabukay sikadi aglaylay din na ano siya na Sinda mo pagkagdilayad ko. Okay, so kama na din verse 2 na and numalpas takos di manta ulit ako kasi sin chorus na and doblen tako si 2 times, okay? And para sin ending na sikasan nga